Nyuma ya wekura mbungeni ya Meru ntuku ya kwariria kuingirirwa kwa Governor Kawira Mwangaza iwa Karima Nyaki East ni mamumirite MCU uyu wao na kumwira mataici ni kiguoya na muntu utikumamakira. Akarima maugite mawena muthuro umunene mariuga mataici maisi munake thiro ari muntu kumatetera na kwariria mathina ma mbungeni ya Meru indire umena muthuro umunene kumenera MCA uyu kurega kuwatana na mamangirwa ariani roro muthuri murio kigataririe inu. Nyuma MCA Nyakisi nwe kinyomuna kuonekana erikwirite murungama jo MC bangi kagita karabara itaitanga bana gitine na ndatongeria na kari kuma Nyakisi bethe bagichumiria na kumurotera kara itonene kuna MCA baguriro na mbesa na twabona tuko baikitwe Masai Mara na rakona mbiti para mu elected na nominated indi mono tukonda kuria muna no tubatumite Nyakisi itukonda kuria muna mandajarere akathia wananchi inajetire mandajarere witakathia wananchi jati Masai Mara imbiti karano na Nyakisi te Masai Mara tamuringira kura twena weru mono lakini ndake mwiso turiona kenywa muna akakonde Nyakisi no tokeja gutagare kura na impeachment ya MCAs yani ni impeach ngabana kenywa muna we araero mbesa etanara Masai Mara tokoria ri Masai Mara wetana Masai Mara Nyakisi atutongeretie bwega kana inatuikitia kariba Nyakisi batu kenywa muna tukurega ante tuira kuthithia no towe matujera kuthithia ija benefit mubuko jwago wengwa ati tigutegera kariba withirwa ati assembly ikumanisa kuno mbruka ari nabu na tombere nyote thia mama nara impeachment ko ikona na supporta motion jure na ko ndi muromba natige kuisitha kimama aketha ya go support mama ndene Nyakisi tukwira impeachment weto ekibao mbere uro gutetera kioto getu lakini batu itokuonania tugutuma assembly wetere no tuba self interest chiaku itokuona gwe wetere leta Masai Mara untu awetho itutetera tureterwa barabara untu awetho itutetera mwana wetu athoma bwega Nyakisi na nintu moyo kira kariba Nyakisi ni oiji so batu antu ba Nyakisi tukuregana nagwe na tutiko gwatanjara kaire batu ai Nyakisi tutena mwesimiwa tukai jana bantigwa na nandi kinyo muna manto jara witite kono jara mutanganga onere ngari ne monki kinyo muna manto jago kuthithia kira kiona iro taka na metho jaku jo jaire one te aturiti na itu yogo no rinto bya Nyakisi ibone nkero kira mukone na bote kura Masai Mara kwina bara bangi bore abo na bukare bwije mwankera thaiji gute MCA twenwe no ntubate twatigirwe tuteikita kene rede umire wareta kuona mbiti cia wonto ethira kaku ngangana na bangi bariria manto ja impeachment weka torokere ata represent kinya mama ni tugano representere ata to represent ko i personal interest ya wetu etire nacio amna bubu otumiri bwa mbecha bubu ne county Meru bukitete na mbere beche Meru cimenyerwe monkana aru rukiriro gabana Omeru akuthi kwa instructions na becha ciari to muno asikairwa staff amenyaga kamata mutharaba yo wengwa na very clear kuma kumya kithiru kurukia banana kumbita kwa bilingo transfer bara bakurega kulita mbeca na pongezi kiri bale aswa bakurega kulita mbeca kwa bakalingo transfer tiontu na ndebo wasti still kurabo athokia nkoroki kurabo athokia zaidi ventilators ciaeja ni mono ndene ya Meru nyegitara corona na inge ciagurwa to many hospitals including Meru General muonkaro kiriro inyamwano mwekana muntu mondene ya Meru akaja kwithena emergency case ndene hospitali atuba kwa saved kutio inyemwe na simple ciajo kwa aukeni onto inkongatha information ngeta kwa DCI na EACC ko report wamba bwa mbecha borobo kwendane onto kimya kethiru nkorokia million 72 cha statutory deductions iria mostly itekorewa aritingo gebogima bwa mwiri ichiare withdrawn kenda chieto tumiro kimanto ja impeachment rokero na ro togiokera Bechirira Equal Limited KCRF ichiekererwe some of the staff especially ki ofisi ya governor, chief officers na CECs bena strict instructions ko idindro beche ubaikiria governor kendomba weta witathia na chio kimanto ja impeachment mbwera bugakamata mutharava individually
na nĩ mũrũngamo jao kĩrĩ manthu ya gũtarambĩra ndene kaunti ya Meru nĩ jojo president na deputy president ya bari Meru ibatwirire ibo batetheria kawira kenda wa time ona ke akarita ngui ko president no tethie kawira rira kenda ona ke akarita ngui na atwe tore a Meru munene katukuromba ututetherie kwania kawira kusingwira wenda aomba kurita na remerwe na kuseneti riri nginya babu ibwa monyere ibwa mwere itara kurekebisha manto yara yonde bwa mwirite aibane ayo no seneta tobiko ndenda ke uyo tutethie kumuria ke bro wa mwirite na thithirie manto yara yonde ro seneti uteyo abwithi nya yamwe inya bumwe ku seneti to boromba ko eteyo kinene ito bugo to chogeria mamoyo so bin kuromba kan kuromba ke motion yayo nara senate tukwe kinya ira kawira akerwa kwa na muchie twethani kuromba twatane twi kintu kimwe twi nara nigenda tumba kuirwa ora twawiri turawirite ntuku ira assembly yawire kawira is impeached. Enkiripotera Wolu TV Mbeta Muthuri Murioki.